Gen Z ten buaina an siam chungchang revolution ti mai tiang an ram sarkar an paithak chungchang kan soi nual to a tuna hian sarkar lailok ading thei tura ngai ani to a tin thil thlen dan chin kim changte an han ta lang thina ti chon Facebook lama te big takin social media mizo ten kha an chet na chungchang video kha tu nu thlengin voin thleng lapo sin an chet na tharlam zel boina hran hran an cho chule in an ti chiat te an chet dan an chet chunzum dan ti te an chena sama ma to ni ti te om fowa amaro chu chiang taka kan hriata ta na kan du chu kha protest a khan thalai ten nepotism le corruption dona awanga khatianga an chet na sat ni takha thotan le thole ba kha ani lawani an parliament house ten lu chua tin khoi khoi mote anti chenwala han sarkar building te tin hotel tele an minister hluite inte an suwa samhlomani kha hei mizo page rang ranga te Facebook lama te bitam takin he Nepal boro ki so sang zele boina chuak zelangin puntam takan posa hotelan hal chungchang te po tharlam le thilan ti chiat tharlam zelangin an pos hei hi kan hriata tara poimo tak chu hetiang hian an che to lo ani khatle ni hina khan na takin an chea aba ka chuan boina hi khoyamo te nawa chuan lo omma se hetianga na sa le rihul hulanga chet na kha aom to lem lo ani video ma sa kan ti la nang khan thalai tam takte kholaya an ti noktele an thil ti chiat te thian fain an natlang vut ani दर्शकमान बा बिति बेला म छु यो संसद भवन अगाडिबाट यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ धेरै जेनजी युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ, सरसफाई अभियानमा जोडिनु भएको छ। निरन्तर यहाँ धेरै फोहोरको रास छ दर्शकमान बाबुहरू, तर थोरै मात्रामा जेनजी साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कृपया हजुरहरू पनि बानेश्वर कोटेश्वर एरिया नजिकै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर यो अभियानमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु म यी भिडियो मार्फत। यो संसद भवन हो, अघिल्तिर संसद भवन छ र यहाँ फोहोरको रास छ। सरसफाई अभियानमा धेरै युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आउनुभएको छ। धेरै जेनजी साथीहरू यहाँ नितान्त रूपमा स्वतस्फूर्त सरसफाई अभियानमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अगाडि देखाउँ तपाईँहरूलाई जेनजी युवाहरूले प्रदर्शनको क्रममा आफ्नो यो गरेको फोहोरहरू जलाएको यो अवशेषहरूलाई चाहिँ यसरी सडकको किनारमा साइड लगाउँदै सरसफाइमा जुटिरहनु भएको छ। ललितपुर का जेनजीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बाटो क्लियर गर्दै उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। hemi chungchanga ka ngai dan chu in hriat to tho karinga hamar chu kan soinon le du chu mitam takin big takin mizo ten heng Nepal thalai rual te hi an chena ma mani roi tu mumalan neilawa an cherova ma an mol ma mani ai tu na mumalan neilo ti te tam takanoma sarkar building le sarkar property te an ti chiate heng te hi thil tu lo takani ti pol an oma amai ro chu hetian na taka an chet na hian enge hrin chuak an ti chuan an sarkar an pai thlani an sarkar mi poi moten bangani hethilina takin chelo ta sela khathila khan heti takat chena hian tilovin dim di dein ti ta sela an sarkar hian pai thla kherin arin omlowa tin thalai ten indu sakna uchuak le corruption an donat zele an thin rim puak ke to ania he thil lo dem ngarangar tu tele he mi chungchanga he Nepal thalai te lo dema an mola an chuti kha ti lo ti hi chuan history a thil poimo tak tak revolution poimo tak tak te French revolution te Bolshevik revolution te American civil war te thleng poina niang min zalen nan an lo man pha theina te khang revolution rova tak tak te in thana rap thlak tak tak te khang zong zong kha tu no thil thleng ni se mi tam takin andem don ti na aniang chuwang chuan he Nepal thalai te che tan rova taka an che dan hi thil thaber mishing na ngai to chun thil thaber ani lo te me umei amai ro chu an tor na le an ram din hun zong zong nen chuan thil om tak ani mele ti te po ril ruwa alo luta tin hetianga na takan cheta sarkar pai thla ka sarkar building tele sarkar thil poimo sang sang an ti chiat na hian nakin hun zela po thil thazok a hring nge in rinoma an sarkar lo om le tur ten mi puiten ei ruk na te indu sakna tele diklo ta ka thil ti te hi an hongoi goyani
a thin rim an thin rim em ani nakina kan tan pola poi thei don ani ti reng chungin hetiang a thlen le hlau hian ram an kai hruai ngei to porin oma ram an kai hruai nga hruai tu than nei ni chuan tuna an nei ang thei chu tuna polo tuna chuan an economy te pon tlak chiat pha te ti ma sela lo tlak niam pha ma sela an nen recover le wat theina rin omani thil tha chuanan chuan hetiang rapa an che po hi thil om tak ani na chen po a om me an ram kal phungina that pha dona an din munte azi om pha chho thei dona ni chuan atuna an thil ti dan le an che dan hi chu an history a poimo tak anani hial mai theini amaro chu tiang lo lam aninga tani chuan a thalo lam zonga thila thleng chho zel ani chuan sarkar pai thlak ngai nei ang chi te ani chhoni vai chuan an ramtan a poi khopang ti kha kan soitel do ni ti chuan mi tam takin hei Mizoram a po he tiang hi kan mamoni ti chung sang soile comment an om maya India ram ang democracy fel fai lu tuk to le ngel nget lu tuk to a chuan heng thil thlen na chan si awangani tin mi puite pon chu mi pui tam ber hian kan duina rin om lawa thil tul pola ni lawa kan ram hi anni ang em ne na te khin chi chu ala ni lo da sa ni hei social media platform pakhata he thil hi ka muwa zirlai za chuang pung khom chu kan thoma ring don ania Gen Z student protest ni som pani thakwa sang ni som ni panga hian tribal scholarship kum ni chuang kan nga to chu sem ngal ani theina turin pun khom ani done zirlai te zirtir tu mi thanem ngai zong te in zawa in mi lo tel pui turin kan soma cheu chana kan du ang kan mu lo chuan atu ka po kan nuar le ang scholarship kum ni kan ngak to a kan thinarim viau hi aron viral aron dara social media Facebook lama tanga ka mu ni a hei voin hi ni som patni chu ni a an pung khom lo chu ni phot maya Gen Z protest an phur ve hluai an ron ti ta moni o ti tur ani ya a zielo khop maya hetiang Nepal ram buaina ani buaina ril tuk tole a in tham na rei to tuk kumtir lama po kan soi to kha hetiang protest chu awanga mi panin nun na an chan to thu po kan soi kha keini ram din mun ne na lo te khene mo lo in fuihpawrh vak chi po ani lem lo ani mi ram tiang lo ti ve tu ngot mai te mi rama athleng tia thalai te lo fuihpawrh ve tu ngot mai te tin hei scholarship chung chang hi kan soi thina thil diklo hi kan huwa kan tia ruk na hi kan huwa kan tia Mizoram hian ruk nei kan du lo kan do dal chumi te chu ru chu ru kan te ting e ka soi thin kha kan phak tok te a chuan ta na niam ber thoka tanga na thok mang lo thleng hian ruk thei na le hleb ruk thei enga mo ai chuan kan beng kan tun ra vek mai ni kan thei tok chinai chuan soi moi dan kan zong mai zel kan sai ta hi chu kan enge mo ru kan in ngai lo vek ani kan ti du deuh fur mai ni tam ber hi chuan ru lian tham te po hian ru an in ngai lem lo an sei mam ve tho chu tiang vek chu ni ai nang vek an phak tok chin te hian kan ban phak tok te hian kan zuwa lo tlang pui maya kan zawai de thumi pa ngai pui ka gai po hi an lo ni le nul zel ani ti chuan hi tribal scholarship chung chang hi kan khel thina kan soi thina sarkar diklo ti te ru ti te kan khel viau thin amaro chu tribal scholarship deal thei chin hi scholarship website atang cover ena hei kumina mi khani pakhatna hian document ngai ti hian income certificate annual family income hi cheng noi ni singa pelo tu rani income certificate pe chuak thei tura sarkarin thu nei na apek te DC first class magistrate etc ne na tangin lak tu rani village council local council atanga lak chu pom ani lo hei hi kan sianga family income kum khata cheng noi ni singa apel tu rani lo ti ni hemi om zia chuan an chung ko lak lu kha thakhata chuan kum khata noi ni singa ani chuan thakhata cheng sing ni zariat vel bor ani chu chung ko lak lu ani thingtlang lama te chuan dil thei chung ko lak lu le khatiang hemi zat tling lo tam tak khi aram nge inarin oma dil thei nge te po tam takan omang amai ro chu he tribal scholarship dong thei lo tur
dong hi mitam takanom ngei ni chuan a hria thina ni a hria thina ni chu mit ngei te pon kan lo mu to thina avoi kha chu DC office pakhata thok khian min shila additional DC IAS vai pa nia khatianga scholarship deal tura income certificate ron deal te kha up chua chila an ei zon na kha a hmuna en chil thina dor te siam te le khatiang kha an ni tin sum lak lu dan te wa check thlap zela diklo kha chu a pe du tlat lo mai an tia sualan ti khop mai khiran ti khop mai tin min shila an staff zinga mi te hoin chu vel chu ni tribal scholarship te po adil theiran deal turani athil thatakani amara chu adil thei velo ten ai lo deal ru ni pon thu thrana ni e amai ro chu adil thei lo tam tak deal dikvak lo deal mi tam tak kan omlaya merin nom lo tam tak kan omlaya tam tak chu hei a ho lu tukin ti mai thei te chu kan chan vo ve nia te point ti mai thei amaro chu adil dan tur lisa oma ani dan tur ani phung tur oma chumi pel si mo chumi chung kolak lu ina phareng sia di lui kha chu kha corruption in tran na chu ni he ta zirlai kan ni te tang to in he ta at niam lama tang dai to in corruption hi alo in tu nge to e me mani chu ti chunga corruption ti ve reng chung si na ei ru te do ve me mai kha chu mani phak to ka ei ru du ve vekina he ta chunglama ei ru lian thei do te thi ke mem le thin rima lo soi sel ve vak thin hi chu ke kangai thei thak lo a chan chu hemi ko ngai chon ke mai min en ton ve ro kati du ve thei nom chuna nia thil kati dik lo ve reng chung chang hi mi nan tin ka soi sel ngam mi lo ni chu wang chuan ei ru te kan tia kan phak tok te kan ei ru du vek maya scholarship atang to in ei ru du tam tak kan oma dik lo ti du tam tak kon oma thil dang danga po ni motor khal te po ni mi hnuai na thok rang te po ni a poisa zong ina hun le thil dang kha chu thil danga lo da taila sum faya ei ru du le khatiang de ulir kha mi zo te hi kan ni ta kan meng pong hru mai ni poisa ti to chuan engemo ti to chuan hei chu experience ka nga ve thokhat to ti bai tiang kan thil mu le kan thil hriat thin ten azir ve em thin boka chuwang chuan poisa le hetiang adik lo de ulek ati chungchang hi chu kan beng khon tlang ani fel tak tak le pa ngai tak tak ngai te pon tin sum le pai kan du zia le ka poisa kan nei lo tam zia lan na chu rui lo chungchang te poni etit khopian rui lo kan do kan te kan thinari ma ati du le poisa hloa poisa tam tak hlo kati hre hlei nem ti tong kam chak chuak thei mai len pui pha thei na tur ani te chon ka eru hre hlei nem len pui pha thei lo na tur chu ka eru pe lo ti tong kam te po kan hmang mai thin ani chu chuan kan rama corruption ina bu a khwar nge to zia tele kan rama corruption ina mi a khai rual zia lanna ani apuman zualana soi thin kha corruption kai rual na berati kha thil dik takani he ta niama tanga achung thlengin kan ei ruk theina le kan hlep theina anga hi chuan hlep ruk le ti hi kan hre lo fer fur vekatin kan soi moi em veka ei ruwa kan in ngai lo de veka alian deuh kha he tami te khan ei ru lian dewan ngaia an mani ti ve thung kha chu ei ru vak lawan in ngai thina amaro chu thil chiang tak chu cheng za po rin om theilo chu cheng noi soma engti kong maina rin om lovang chu thil ni da na ni po ni sela ei ru te kan do ve tak tak dona thil dik lo te kan du ve tak tak dona ni chuan ke mani ifi hlim tlang ila ei ru khi kan do tak tak dona ni chuan ke mani tangin I do tranangu ti hi war de win karon sei du din Gen Z kan thin rim te mai nia chu ti khati Nepal a thil thena wang hatinga thalai lo fui por tum kha chu in u te hoin aron pen liam du mai chu Mizoram khatiang buaina cho chuemo tharum tho nai mo lung oi lo le in fui por ang chi kha chu ron tun nun lo a him viau in rin om